Pada friends ang tabok job notification nagi nelene je tini katal job notification okhormani bahaino semone jeng nagi thanglane jeng to daily no haino no nailege ei channel Tripura job sangkha je daily tini notification katal nokhormani ei bahaino no nirokno notification je prono update rogo haini bagai nirok je prono daily na update video go je prono nagi tonglai nirokno notification je katal sofaimani bono na update rogo inga tini na update do notification kaini tinta notification sofaijak tongo je government job ni sofaimani no jeng nagi thanglai inke paithak jora nagi tonglai di te video no je masak share khailai di nirokni bagai nirokni kaham ni bagai ang notification video kaisa jago kaini kai tharok roi rogo nirok kaisa naima baine video te alada ke naiga nangya jati nirokno kaisa notification bisingtwi no kaisa video ni bisingtwi no notification haike ches katal sopaimani je update katal tini ni notification no tini ni din haigo job tama telang jagai tong tama notification katal sopai tong ang bahaino smino nirokno update rogo ani bagai je tini sopaimani no jeng paidi nagi nelenai engke je tini notification katal nokhormani IPPB haike ba Indian Post Payment Bank ni bekhakti ke notification nokhormani jeng je important nangmani no simeno nagi thanglai omno apply khaigani bagai already start angjak 1 tarik March 2025 10 ta সময় ni siming start angjak last date inke 21 tarik March 2025 ni 11 ta 59 jora apply khaimanai online omongka asukdara last date vacancy post ni bumung ka executive total number of vacancy 51 jona age 21 ni siming 35 year jora apply khaimanai age count khlaijangnai 0101 or 0102 2025 ni siming cut off khlaijangnai age new alada part ke vacancy UR ni go 13 EWS ni 3 OBC 19 SC 12 ST 4 omongke vacancy alada ke part ke roja Tripura ni go vacancy busuk jona angnai jeng bahaina nalifinai notice ni Tripura ni ke 3 jona vacancy total je Tripura go Indian Post Payment Bank ni center tongmani jaga thayone posting rok bo khlainai inge jeng bo jaga thai Tripura o posting khlaini jeng bahaina bo nagi thanglai job description qualification rok ke simple graduation nirokni normal graduation khlaijak angbai tongnai rok apply khaimanai jekono stream nagai pass out khlaijak rok bo apply khaimanai contractual basis ke telangjangnai 2 bosor 1 bosor ni bagai tenirokni performance ni bisingtwi bolo extend bo khlaijanai selection process rok ongkha merit basis ke telangjangnai je ni percentage kabang graduation no bono selection ongnai ketabo application fee application bisuk sorry nirokna mukaisa kok payment salary rok busuk manai jeng bahaino naigiranai salary ingka 30,000 per month salary manai cut khlaijang je salary cut khlaigai paimani pore 30,000 omhaike yago manai deduction rok khlaimai paimani pore te application fee omno apply khaigani bagai charge busuk ma rona inke 150 rupees SC ST PH candidate roni bagai inke asuk ma ronai te jekono others candidate roni bagai 750 rupees online te apply khaima ronai application fee je Tripura ni banking point tongmani oro jaga kono location no job location rok ongnai Tripura ni Dormonogar Tripura Khowai Tripura Radhakishorpur omhai jaga go khoroksa ke telangjangnai vacancy inke apply khaigani bagai photo upload ma khainai signature upload ma khainai te handwriting declaration rok upload ma khainai declaration bahai suinai naidi ai hi suidi bon pore ni roni bumung ma suinai
hereby declare that all the information submitted by me in the application is correct, true and valid. I will present the supporting document as and when required. Haige nirok handwriting declaration ma suinai bono upload ma khainai blank paper ro suigui haige ma khainai. Ingke fadi the next update no chungnagi nelene te kaisa notification je tini notification okormani bono chungnagi thanglai. Ingke mone notification je nangmani asungna the next update nalifisina. Amangke te kaisa notification Indian of Justice Bank ni bukhak ke notification telangjang notification okormani apprentices ke telangjang nai apply khagani bagai already chengjak 1 tarik March 2025 je tini ni siming start engjak closing date engka last date 9 March 2025 jorang nai tentative exam engnai 16 March 2025 ko exam rogo telangjang nai state wise ke vacancy rok je Tripura ni ngui tongnai rok ni busuk jona vacancy telangjanai jeng bahaina manalifnai Tripura ni ke ekjona khoroksa vacancy telangjanai total number of vacancy ke 750 vacancy totally asuk telangjanai age engka qualification age and educational qualification je date of nironi boyos the qualification cut off khlaijangnai 01/03/2025 ni siming cut off khlaijangnai asakni bisingo nirok pass out khlaijak phanangui tongha qualification ongke eligible angnai the age nibu 01/03/2025 ni siming count khlaijak cut off khlaijangnai age 20 years ni siming 28 years ora te relaxation bu 5 years je rule tongma hai 5 years relaxation bu rojangnai tabo rang busuk manai stipend per month ongke metro city rogo tongui tongnai rok je selection angbai paimani pore rang metro city ni 15,000 per month rojangnai boni loge extra 4,500 extra tongnai total 10,500 bu extra rojangnai ingke tabok total haike 15,000 urban area ni gongke 12,000 totally 4,500 extra te 700 500 bu extra omaike rojangnai te semi urban te rural area rogo ni ke 10,000 400 500 4,500 bonipore 5,500 omaike totally 10,000 ke rojanai mungge stipend per month rojanai hage selection process rogke exam ni bisingtwi tilangjangnai je tabo objective type ke MCQ ke exam ngai topic rok nai di general financial awareness 25 question te 25 mark ni ngai exam second number ongka general English 25 question te 25 mark quantitative and reasoning aptitude 25 question te 25 mark ni computer or object subject knowledge 25 te 25 mark ni ngai total 100 mark ni te question bu 100 mark ni 100 ni tongnai 1 ghonta 30 minute ni bagai exam time asuk jora duration tongnai te negative mark rok bu tongnai ani bagai kaisa mark sa yang hangke kahake khel khage rogani nangnai 12 standard ni na je tabo je or jaga the topic o tongmani metro bu phainai application fee PWD candidate oni bagai 400 boni pore GST sohoke 472 rupees maronai female chalaburi jotoni bagai SC ST ni kroni bagai inge 600 te boni pore GST sohoke 708 rupees application fee maronai ingke je nangmani omonu kokborok te next update notification o pari jeng tepok nagine lefinai
video kaisa go nirok no notification kaini kaitha je sokai mani no romani bagai video kisa longi thangen nirok na kardi nirok na karmani bisingtwi hakin na karkesi ani bukharabu nirok ni bagai kachangnai teibu nirok no jefro notification nom haike rogani bagai teibu bukhasarang nirok nakar mung tonghangke Angke parite among kaisa next notification among ke Bank of India ni bekak teke notification okormani among apprentice kit langjangnai online apply khaga ni bagai same date on je testing joto ang notification romani online te apply khaga ni bagai 0103 2025 ni siming joto already starting jak je tini ni siming angke last date 15 March 2025 jora last date asu jora cholenai qualification rokte age count khlaijangnai 0101 2025 ni siming cut off khlaijangnai date rok exam rok ni bagai notification message ni bisingtwi phano saklaijangnai nirok no apro saklaijangnai je Tripura ni ngui tongnai rok ke notice ni Tripura ni ke Guwahati go exam thangi maronai vacancy ST rok ni bagai 2 jona general nigo 4 jona te total vacancy ka 7 jona vacancy nai je tung joto state ni vacancy rok no khoboi na horke 400 jona vacancy nai age ngka 0101 2025 ni siming count khlaijana hite singo ni rono samani asang ni simini cut off khlaijangnai qualification ba asang ni simini cut off khlaijangnai age 20 years ni siming maximum 28 years jorangnai te relaxation 5 years je government rule tongma haike nangnai qualification je kono graduation pass out khlaijak ngi tongnai rok je kono stream nagai pass khlaijak ngi tongnai rok apply khlai manai graduation khlaimani 0104 2025 ni siming 0101 2025 ni bisingo graduation khlaijak hangke eligible nai mono apply khaigani bagai tabo exam ni topic rok no changnagi thanglai exam ni syllabus rok bo topic rok phainai bohaino changtabo nailene selection process written exam maronai topic rongkha general financial awareness 25 jete singo nirokno samani bohaino same topic no tongnai english language to tongnai ne 25 question te 25 mark ni quantitative and reasoning aptitude 25 question te 25 mark ni computer knowledge 25 question te 25 mark ni 100 question 100 mark ni nai 90 minute ni bagai exam 2 hours asung ni bisingo nai Angkete oro part ke alada ke rozak tonggo ni rok naigi neledi tini rok pdf no kaha ke nagi hangke ni rok kaha ke busi ke manai syllabus rok or jaga naigi ni rok porla hangke kaha ke pori thongnai salary rok no chungtabok naigi ni thang hangke government of India buronai te bank rok ni buronai haike total milagi rojanai stipend per month to be paid by the bank ni stipend ronai 7500 ke ronai te government subsidy ronai support ni bagai 4500 ronai total stipend ngai 12000 haike salary rok rojanai mane stipend namongke apprentice ke tlangjang job इनके जे इंटरेस्ट दंनाय रनि रो एप्लाई खायदि तिनि ना अपडेट दमा संगने एप्लाई खायगनि बागै सिंपल ग्रेजुएशन अंगजा कंगै दंनाय रो एप्लाई खायमनाय जतने इनके नि रो डेली अपडेट मागै दंगानि बागै चैनल बजे फ्रन करंगै दंलायदि इनके ते तिनि ना अपडेट आसंग नंसिनाय रो ओमाइके नि लगे रय दंलायदि नि रो नि सपोर्ट ओमाइके रो गय दंके आनि बखारो बोसरांगन नि रो जे कताल जॉब नोटिफिकेशन daily sopai gitong mani no ang nirok no daily na update roi tong gani bagai tei busrangga baka nirok no ma haikene ang roi tong nai private job nai tu goi tong nai rok bu nirok daily no ma haikin nugui manai tini ni update do private job notification sopai ja kare ni bagai nirok no romaya je somoyo job notification sopai nai apro kabangma nirok ni bagai tobi fainai
Sunday ni dino hingke je afrono job notification private job ni bagui kabang notification sokpaige afrono nirok ni bagui kabang ke toboi phai manai hingke nirok naisingui tongnai di next update o kabang mane sokpaigui tongo nirok ni bagui je Agartala area rogo samung khaige ni bagui interest tongnai rok ni bagui hingke je masak video no share khaili di amai ke nirok support rogui tonglai di jotono no hambai.